Abusia mayama wakwaba emra adentan Mpesuaso. Mpesuaso ne de brewo. Ye Badwam Mpesuaso. Na ye ni amanfo abedi nkomo. Ye ba ye betere adwene. Na ba ya hweso atu anamopa. Member of Parliament yo so ahunu ne ma hodo ha ne Mpesuaso fo. Na watumi ade akwano ankoye ye keke e wo Parliament. Na ankofo ha ama. Afi apem eye mfipim mienu ne nan na eye adentan constituency yeti free eye ahyaman ho na nka ahyaman ho ye wo ga isi na ye ka eye adentan constituency na se eye ade abiai urban area na ohwemu ende member of parliament wote so ye raya aboabe asamo papa wa bremie ansa wo ba beje na nka ye ndisi fo na eti akonya no so na NDPP ababedi aboso na wohwe se ne ma betimi atoto yie me ne ka sei ye wa denta house ya ye hwe ne ma hodo wo ha de ba ko ene mia hodo ka ho bie ma ya denta binom trasako ebete shoko se trasako we ka denta Mpesuaso adiriga no ho nyina da wo mo si isire gwa wa ya denta ye ni ade opie American House di wura mu a Rich Junction Sunday Fast yes wo ko adenta ya kasa opie mu ya wo ko abirisu ara se wo na main road no so Lagos ede ko abiri a wo sa enifa so ya denta wo sa benkum so e Madina enunti na se ya ba be pie mo ha nsema hodo a binim sa ha se e ha wo yie papa e nsuo nsem eni de politics Medina denta nsuo ha wo yie ene wo tira se wo ba ye bia ma wa ba ndada no ya na ebi no wo tira se nsuo na ba wa denta and second de ne o medi nkomo awe se no kura bi wo ho ana ade ba ko ha wo mbiem e kwan ne de ya na nsuo bi wo ha so a se da anye papa main roads ni bi ye ne mo important mo wurewure no wo mo roads no se da anye papa ye be hwe ho asem aka wo mo na betimi aka ne ma hodo wa ha wo ye de ya ba ye betere adwene na wo mo so akere wo ma adwene na etumi etu anama pa na abo ama o ma ya kwalenim ya ba ha ne ye nanti ye nkwahwe e se de adentan Mpesuaso esiti Chiripe ya basic school adenta MA basic school kola egumo na de ehunu shada anya fa nya nika MA primary de say aban school na ohwe se de ankola dan de omu ko mu sibia ma omu de dan mo utumu sa afa na omu sie na ebia se binti wo mu tumi siwie na me ka se ankola ni bigum ya omu sua de na ohwe dan na chiripe ya fanti basin tokura na kasa nyi ho enti lubas ni ade a ese ye de hye betimi aba mo ho ban kakra no kura bi ni ho ene ye ka o magumo na ohwe na tira se de afuo eho afu ni ade no asa ya ehu kakra hye da anye that protected bua bia betimi aba awura ho prankola ya na aka akoda yi ye de atie se de ha afu ya nsuo to igata na wahai wo betimi akam tese enye ma bebre mo betimi awo ho a efia nkasa ebetimi awo well so very hygienic here no Mpesuaso dwumadie ye le bre wo menya kasa adentan na ye wo Mpesuaso nti de ebehunu bia ebetere adwene de afa ho ya ye guso ya ye twitwa ne ma hodo wa ha wo behunu bi ye wo adentan se de menya kale Mpesuaso na ade ba ko wo be kasa bia betimi bia ahye ne so na so behunu se wa ha say flat no slate for flat bi adentan wo bebre slate flat ebi wo dance by dem bebi wo adentan na slate flat de na me no kure ni krofo bebre atoto bi de ne nti de ba ye de wo sha no so slate flat ne politics wo be hu a lot of politics all over our denta se de amanya Canada na de ba kwa ne ha wo pa ye ensuo na ebi no mu kire se ensuo na efra se ba ebi no sisi nsuo bi ani ho minim de ekọ ene wo mo anete ha say wo mbeka wo mo ha ahodo e bi e wa ha say di a chere dey frozen famous say yo o say what time fie be say 4 years yo efie nine adentan o how by pa na wa o first the nsuo number be beginning of this year the nsuo na started into first no ye da be from 2013 I'm back. Nsuo mai. Nsuo. Eba ba na makra. Started the nsuo. Enti we dey survive at that time. Started na obu do down ho na ne sensu. But see ade pipe ba. Enti one hour politics na in the number 2 nsuo. We are there. But say the nsuo na ba.
Uyi nsuo nsɛm a deɛ bio na wa ha sɛ yɛ ha adwene. Ha ne deɛ ya do ba kwɛfa ha adwene toilet. Toilet ha adwene because apart from station in the toilet area bia. Nti wa dan na toilet ni mu a. There be nso ha dan sɛ enye obi na be ha dan. Ebi obetima be hwehwe obi. Afi na we maka wonya ba bia nkoto ntimi we obi stress flat enko toilet ho. Nti anu so na do ba ko a abia ha adwene wa den ta ba. Because apart from station in the toilet public toilet area bia ma in the ha adwene. And do ba ko ha adwene pa. E dey frost. I share friend Alex. Yo. Yeah, you're going to see some street lights there. It's Hopper. Yeah, they are decoration. Street lights in the decoration. Baku Pomba. The SON Baku Junction. Baby, I'm here fried rice. And our station on side. But the Omo and the Baku Ponso. But it would be dangerous. Yeah, and you may move to me jail for bag influence. Yeah. I have the whole area, any public toilet. And to multi flat, I want to make a toilet. This is a station. And I say, Rara school bush. I want to move to toilet. But the way the place looks like, they also won't tip flats. I don't get it. They are a bit of baby and your flats. Yeah, I'm a bit of the kiosks. I'm moving chain. A bit so like your Muya Juma area outside. I'm moving to me that baby, I'm Muya Juma. And your money, I say, your money toilet. I'm moving to make a board that my flat was a food. The mammy na make toilet. And say hi, pa. Quite by a who did a pie is all cat, and that's why I beca. And they are kind of them come, them, elbow said they are called fee and they be your papa, fine. But no crown of portos, Bakumi, and be better, papa. Oh, finding out to Mr. Estates. It was a quiet area, serene area, Brony Bessie, your baby, our person, now Yasum, ye dama, hotel, wow, better. Now, so your barber to a dear Baku, I see it to me, the home combo. Baby, a piano, Piano, Mpesuaso, near Baku, and be Eden, I'm honey at the anti. Yea, baby, say, who I have got a beer, Sadania Gota, say a monko, say a deal because we said that I don't require one. Kaba, not drive our waburo. Driver, why say a Kofi Kinata? Now Friday night one day. No the firm one after Numbia not to be. No, say yes. One the more bet me Abba got a musantai. Now any other the auntie, Yena a year be or how better Mudia Coswo. Sent here a waha say ye. Now how bad the Debra or more. Any other die frost. Oh, from Mr. J. Alright, yeah, gata. Baby, your friend say, body and I said, yeah, one cabin. Oh, got away, and you got her. But during that time, no, say, and Sotosa, not a floody area. It's me high machine, maybe year drillage, you know, 9 months will be a home tunnel. But since then, no, a free Adom, no, be sure pictures. But it's me who say, I'm one day to maybe I've been the time I'm construct road, no. The partner consult road, you consult, no. They catch it and say, on be sure now, on Mbuay and Waha. But you share almost a contract and you farm more and see on one to me, young she. Now, the body contract in man or no. On Baba Shena, why if you're saying no, what's that? Oh, 10 years. If you're doing Sabrano, not a crime way, you enjoy. Nana is your time, not to say. The West, a West cry, and see Yamina boy and Yaska cry religion. But up to now, I choke it. Now, Sikani hot. Oh, and see, yes, Mamma be, yes, yes, say, about to me, a boy. I'm a year, got an Amaya, now, said I had to sound and that year. Not got a said I had to ensure a Mpesuaso, and say, Bessie, and then you had they be during that time, Danny, but a more say a water way. And almost sit down the actual block. They be unbroken. There is a way. Yes, But there is a way. But and can drainage and show tar a trian and cafe neco. First, they be me, Hossa. They don't make us a bit of years, village, no. Me too, na be fine, Chayan, and it is the idea. Usha, village, no, be a damu airport. But a more choky, saying big village, or better me, I am not shooting because you say, Omo ye got an year, no. Omo diverti got an onion and swinging be go. One place. Yes.
enti eno na asisi ade enti se nsuo no to na ba be ka ha na nya gota de enti de kwa se ya tu akọ enti edem ya tu village na edem akọ enti anka yayi mu a anka nso to a yenya flooding bia wo ha ye to ayen kobo no so se dia yenya Canada time Mpesuaso de yawi na de me hunu no de me hunu ne o hwe wo hwe se de dan ni si hoyi a na hwe se de ahade afu yi a dan na si atire ho no baya ba ku mienu miensa na hwe se de ahayefu no a utum se ho no nya ba bia esi dan ho sa na me hunu no menim se de awo a wo so hwe bia hunu no because me hwe se de ahayefu yi na hwe mode egu ha na hwe ne nchemu se ye hwe ne nchemu se ya se we de nchense kura na ha nyina ne nsuo to a honestly wo mo eta benya problem wo benya water problem flooding ama na hadwi ye mame de me hunu sa na hunu no oh ni omuni se aha no road uhunu sa no but so mu ye gata no mayen no mo seli so a we ne ko aha na se T junction esi bia bia fe ne si ni nyina no enye se bi esi gata no chese lemu debi demarcation wom ebi ko ni say road no bi ko ni say but ne wo mu say major so na be fa ha no enu na ema problem no esi so mo ya gata ni mayen na road no be mu a enya problem bia ewo ha de bia da ne se ni de sa demarcation wom wo susu se we kwan ye wo demarcation ni we ni mia wo aye kwan ba se wo be ye no mun ya gata ni yie na mun ma road no ndem ensa de na problem nyina aso enti fie se ni we wo ba wo road ho oh ewo book mu ese mun be ye I mean ka se ni ho but just my we de nya nyoye amun nya nyoye de enti fie de wo ho ni se ya nete na so talk gidigidi dia na dimpa mi bu na nyame adom wa ya na wa fili ha na aya to say oh si afie ni de gata de dem ti so to say can net say na nye utumi mba ha usuro kra utumi kan utumi fa ha ti ya ne beti na ha ya develop ha na sisi ha na ya kama kakabata ka ye nchemu ha ya mo be ye na nka ha ya fine na no yi twa kwan na mamo ya twa kwan na nka ya free because na no road bi fie ni wo nyina da for 2 times so the zinc na ya fence e wo iti o me ye ma ye anka ya ni beji ha is very fine I'm for toilet pa wa ha ye pamu won still every day I want chibia I want say go fast line no mo ko na ye bre pa e body public toilets here ebi wo station ho is about mo ko aha omoni agwa so many years iti aka won ho e mo ma ha no station no so kwan wa mo oh but so e so mo ko omo fi ho ba 30 pesos metu aniti ha no mo ba just omo ha ye body ya no mo ko toilet gumu nyina sa ansu be ni den eti toilet body enye kwa enye ti ese mo ya bibi ma ye na sa we nu kwa NCC